Being a doctor is not at all easy. Belai hectic bongo onek somoy hectic nini nang family rong time ri me abong ni thango nang nini extracurricular activities jodi tongkhai aboro nang time ri me angai thango haipano but it's amo rewarding ni ang sawana because nang খরকসা বরং নং হেল্প খাইয়ে যে রিওয়ার্ড মানো আবো অনেক কতর ওভারওয়ার্ক নি বিসিং চ্যালেঞ্জ ফাইমানি হিংকাই নং অনেক সময় সামং খাইতে খাইতে ইমোশনলেস হাইঙ্গই থাও ওভারওয়ার্ক নি বাগে ইমোশনলেস হাইং থাও ফিয়াবা নং ইমোশনলেস ফুরপানো নং এমপ্যাথি মা ফুনুংনাই ডক্টরস বিং এ ডক্টর তো তাবো নোবেল প্রফেশন নো happen ang abo deny khailia je abo business oriented ya nai jemon sini society wo borok kaham hamia tongo abo haino abo bo kaisa concept je tabuk bo kabang ma doctor rok thuya sai oi tabuk ya at this moment amo doctor rok thuya sai oi duty khai dong khulumbai kya nong no haino helam sopiro ani katal episode so aw tini nok naina thang tongo Kothok Podcast ni 67 episodes aw tini sino episodes ni special narai moto mongkha sin brother Dr. Wilson Debbarma bo khorose MBBS doctor bo as a medical officer ngi bo health department no bo sebok khoroksa nge tini sambini khukti khane mannai as a doctor bini samungo bin family life bo bin personal life bo tamrok cholitong tai tamrok bo wan sungmu tai special message botongnai sini upcoming doctors rong bagai jara doctors ngai porinam sungnai rong bagai plus family the society soton baine bokok kasar kha gang nong no koinai norok paithak jora e sus bai kerni tongdi gang tes kok shayawai let's start our podcast. Ang pula no lam sogo ane ang fayung no anang fayung Wilson no nangane podcast of fine bagay no pula to hambaya faro nang bahit tong kahano tong ang ke ang fayung nang koinai nang nin sinumung sono ke sai kanalte ani mung Dr. Wilson Debbarma ang khoroksa Tripura state government ni under as a medical officer ang service khaidong ang ani schooling to Holy Cross School Agartala porikha pulan si paithak 12 jora ke college hingkang MBBS Agartala government medical college khaika hingkai abon porang service hamani 2021 tabuk 4 years running bidong melekha to doctor jotani no dream haiti cha charai ni dreams tong mani ai no dreams tong mani no doctor ngani da kok kering ta ang sung simona tagbra dan sanam sono no ta motivate ke kaje nang professional hab nani na aboni ni patient tong ma da na pressure da na bo kaini no da milija sini time to abo ang pressure ni maya passion bo ni maya abo by accident se ni mano because sini afro to as a career counseling ro kari sung je engineering either medical abo haino kaisa sini mindset tong man science background hanga kano science background hingkai amo hai kaisa mentality tong mani hingkai je mark ka hamangkha je jagang kha arono thangka wa haita hingka ani furu ang engineering ani asak marks asak hamli ang ani je musuma branch malia haifano TBJ sini furu to NEET PG rok phaya NEET rok phaya ko nit phaya kona pro NEET phaya ko hingkai TBJ o kisa mark ka ham aron ang MBBS na khata hangke tabu ang brana sanam suma ganga tabu nang job join khai nang job khaina sakang bo nang private ko khai ni khanau kisa private to ya ang central government no contractual okay ang job khai 1 year ni bagai gang da sanam suma ta nang government job khai nang experience of bahai mangkha tribra sin hasteo kaham no experience to hami ang ya why should you hectic thango but fruitful ko tabu brother ang sanam mo jongta as a public ang saimana mo jong tabu sin tribra hasteo to as medical infrastructure sa hamia government ni bo thung private ni bong thung ta scope bo kom sin thani ga parang sanam mo jong ta brother tam difference ong luk jak basic difference from the private by public ni healthcare system first of all private they
government setup ni difference hingkai to private hingkai everything nang pay ma khainai rang roi nang result manai government hingkai ni bagai free government ni bagai jotona scheme roi tongo free medicines even health checkup rok abo free 99% of free abo with baksa jago minimal charge na haro but compared to private abo 99% of free hingkai te kaisa hingkai private অনেক সময় private hingkai nang comparatively government ni sai nang investigation rok khaiga kai nang fast result man hingkai government setup hingkai kisa patient load ni bagai অনেক সময় blood test খাইপ্রো report rok leri mano leri thango ba nini date sonography MRI x-ray khainani abo hai investigation rok khainani nang onek somoy appointment date nini nang onek kisa leri mano ta private abo khai since you are paying nang logi logi no abo manai thang basic difference to abo no ang sanai belai khana tak gang tegas difference na mo chung khatabu nang filo japro samung khaitong batabu parani bororo bai city o tongnai rongni je patient ni ta behavior enga knowledge ro bus gap nungja gap to tongo parani boro rok hingkai question rok asak singya bhai question rok singya onek kichu saimia borok hingkai city nini urban area rok borok comparatively te hashiu borok question rok khayu unko hospital rok phaiga angko khayu for example ang sawana tabuk rural area o khoroksa cherai siwar jagi phaiga hingkai borok phai sing payu sarabo naini gari kasa omo hai siwar kha omo hai jaga o hingkai obo unko tam khaina nangnai hingkai aporo nang sanga omo vaccine na nangnai abo to preventive measures nang nangnai nang vaccine nang hingkai borok onek somoy since borok saimia je rabies abo incurable disease abo hi sar sengriya nai thangpayo borok anti utona borok sengrili abo because borok abo saimia abo bongni angkoya hingkai city o hingkai abo urban area ro hingkai borok nijono phainai je kisi ja scratch songma boiphano borok phainai je sar omo hai ingkha vaccine seng renai omo hai abo hai da kaisa difference hingka haineng te sanam jong brother no tabuk sin je medical education system tak student no je poriton mani abo feel ni bagai real world situation no jodi fitana ni bagai abo hai pora porita ton ya kam teke prepare khaitong student no doctor song no ta prepare to khai tongo but ang sao te kisa khaina nangnai abo not up to the mark because je sini sungbota agi ba tabuk katal sini young generation doctor MBBS porna phaigai borok kaisa jotoya baksa expectation tui habo je life will be glamorous after MBBS je MBBS paikano jotono easy thanai abo haya the real struggle hingkai apun jimse start haisina paikaise start ngai je nang rural area o samangma khainai nang difficult area o samangma khainai nang onek somoyo nang mathuya bo matongnai abo haimungnai hingkai nini proper sleep nang time mai masaya abo haibo ngmano ngabo koyekta factors sung prepare to khayo but sung tam sanai abo no ekdom ঠিক মতে অংশু এটা আবো হেনকাই আবো আংকে আপনো ব্লেম বো খায়া সিস্টেম ন আবো অংকয়া আবো চয়েস নিবো কাইসা কোয়েশ্চন ফাই থং হেনকাই বাক্সা সাইমানে বরক হেনকাই তো পুইলানি সিমেনো মাইন্ডসেট বিনি আং রুরালো সামং খায়া আং সিটিও অংক খ্লাইনাই আবো হাই যে সাইমানে হেনকাই আমো হাইবো দং আবো ইটস আপ টু ইউ নিনি চয়েস বো কাইসা ফাইও তা আরো হেনকাই সিস্টেম তো ডেফিনেটলি প্রিপেয়ার খাইনাই ন বাট তেবো নাংখো আনি মতে belai kam kan sarga kan tak brother aba inti sonte poran tinyo tabu sunugo mane pressure bari khatabu medical pornai rong boibo mane porani pressure utongo family pressure utongo ga student rok jara interest bai tak pori tongnai ro preparation nai tongnai ro nong tam advisor na musu jate boro both psychological bo ready khai sakta ang ani advice amono tongnai je norok pressure na di but asa botana di life no bo at the same time enjoy ma khainai because obo kaisa journey life to kaisa journey
nang enjoy ba ma khlainai nini preparation ba ma tonnai and most important thing nang ni self study wa believe khaidi self study wa depend khaidi coaching aborok to secondary se nang coaching rok aborok simi 100% nang dependable tang di self study then nini baki materials rok nini coaching aw haita Mele khana to angke bradang te sangsiong na ke psychological question ta bok nung to doctor ba sang to doctor ya sang nung buji lang ngang nin khuktin khana mu jong ta sungno saya saja ya kokrok jemun sang nung saka doctor sang claim ar khanu go kaisa kaham position khanu fia kaisa khoroksa doctor ni emotionally ta bini mentally ta moti bo thangna nang ab to mon buji nai hangge nang amtero nitition kisa light kisa ro dita jaga o topic o kisa bahirok tamro uilano sanamu jongo je sini surrounding oba jani ni surrounding o je doctor tongai rok ang phanong thong je ani colleague rok phanong thong usually most of them 70 to 80% borok jotono stressed out tangi stressed out usually overwork khai dong extra duty khai dong ni je khaina nangmani aboni sai khlai dong duty aba haita ngai man over time khaima kala extra bo abo reason kaisa to shortage of manpower shortage of doctors in society ho kisa abo khai kom no shortage ng population jese demand khayo amsak maybe ingya amsak fulfill ngi maya ngai abon bising overwork ni bising challenge faimani ngai nang onek somoy samung khaite emotionless hayengui thong overwork ni bagi emotionless hayeng thong fiaba nang emotionless furpano nang empathy ma phunung nai nang nini kaisa amo borok hisabe nang aba ma phunu gota ngai nini suffering aba doctor usual bong is suffering aba express khaime ata borok no aba hai situation phai thango jotoni kok saya but most of them aba hai demanding ngoni bagai pressure ni bagai ngai o chikon sa kogo ani kaisa no tongnai public ni thani je doctor obo kaisa borok no bongno borok haike naikhe abo hai kisa tongthogota doctor kisa tongthog man doctor bo expect khaite na expect khayota patient je overwork khai dongo ongo khai dongo ngai always nang je nini normal ngo abo ngoi maya ngai thong wai shu patient ke bo sar ka hamda tong roni sangi da mane sar nong mane nong mane press okha khai public ro khayo na khayo yes obviously khayo kaham na tong ni singai to obviously tong abo nge tabuk abo hai related no ka tak amti jefron no amti face khayo ba kun amti jor pha phai je no lengi thanga fatigue ya burnout face mana nong patient ja tong mane doctor ne ya karna ro musung kha yes gamti ga ndor bhai feelings of bhai fair ke share khai di abo naidi abo to overwork khai ka to abo fine no abo enobo phayo most of the doctors abo most ya abo 90% doctors no face khayo je samong khlaimang tele mansuglia abo hai kaisa face phayo of tinile tamke khainai or duty bhaiga ango khainai abo hai kaisa phai thango fiaba nini je nang jokhon kaisa khoroksa nang nini patient phano phaika nang kaisa problem tei phaika amo hai ani amo hai nang chikon sa problem phano nang into nang patient nga sa nang saima na abo sang patient nga sa sang saima no je amo feeling kaisa bua sai tong mani phano bosake sang nong ko khai disturb khai thuimia saimia ngai thong ngai nang amo hai ke problem tei phaika ke nang just kaisa nang analgesic prescribe khai rana se nang kaisa samani bagi komi ngai abo nini thani solution tongai se tong je nang bini ya pain no kisa angko khlaima no nang ngai nang abo khai kai automatically nang burnout abo kaisa worth it hai feel phayota nang because buino no kaisa expectation tui phayo ngai nini abo solution nin thani tongo ngai nang aro
थैथाम सानाय आबो नों बरक हिसाबैबो नों आबो कायसा माया फाइबायो ता correct correct नों आरो आं खाइलिया आं जस्ट बि आं तिनि इंखलिया न नास नाइलिया आं आबो हनि माया ता बरक हिसाबै जों आबो केबो खाइनो माया नोंबो खाइगलाक correct correct आबोहाय hingke abo yang te sanam songa tabu man Tripura ni context sang simana tabu sini doctors by te patient ni bisingo je gap abo dine dine pari ma jama tongsang nang na gap dine dine kono koi ma kalai trust ni je issue rok te tese mane kom dang kha na agin ste improve dang kha abo jama tong kise sanam share khai sai kana yes gap to definitely tongo patient doctor ni bising ni oje communication gap abo dine dine bari to tongo kisa but abo ni solution bo tong abo transparency by abo no sing awareness khayai public no aware khaya sing abon te kisa ngo khlaima no plus confidence bo build khai nang e kis a gap no te kisa chikon ri mano nei ang kha khlayo ta because abo kemno blame khaimaya boro robo public rock Tripura rock especially rural areas rogo borok kabangma mani no saimia tong khota correct correct okay not only doctor health related every topic no kabangma borok kabangma mani sia tong gabo awareness khaye ikoni ni hai podcast ni omorong ni bisingti phano ba various other methods abo sing go khlaima no ta a bridge no gap no kom khaima no ta belek ka hamga saga brother engkang tau sungsi unte kise brother tabu sung to agin simonon khanai phayo nugui phayo ang babno believe khayo jemon doctor profession aw kaisa noble profession kanung tabu as a doctor nung bo profession hapsa kano no busuk abo kaisa kaham feelings ro nung nin family bai feel khaya bon bagai plus overall nung bai feel khai sak of profession notei ang sanamu jongo je medical profession tabu bo as a noble abo haikano naibo tongo naijagi tongo but at the same time business oriented abo haibo exist khayo ang dinai khaigala kabangma doctor at this moment sing kok sai tongma jora phano kabangma doctor 48 hours 36 hours 72 hours oba haikebo duty khlai tong hortam rok thik mot thuya oi thik mot maiche oi sakni bagi wan sugi ei sakni bhagwan sugi oi duty khai tong doctor rok ne patient rok bo respect ro patient rok bo public rok bo doctor no respect ro yakung rok romo ko khayo greet khai beyo nang gai doctor rok bo horni tinta mungtri yakare fungni chatta ba sawai patient nayo abo tabo botong abo exist khayo novel profession abo tabo exist khayo both ways ta patient ni side obo doctor ni side obo abo hai kai tabuk kaisa kok sawana je joto borok to semia joto borok to kahamia joto borok to joto borok hamia boya hengke joto borok kaham hengke to sini deso criminal se tongla kham alkobi hengke private hospitals nini oje business oriented abo ba ajaga no phayota joto private hospital no ang business oriented nei bo saya antei joto no kaham amtei hni bo saya kabang mo hospital dong je sang news rogo bono go haya deba news rogo no go je patient on as a customer hai ga investigation kabang ro blood test nainye boru hangai over treatment khairo baishu rangai bagai hangai abo haibo exist khayo hangai so ang dinai khaigala je abo business oriented ya nei but medical profession is still a noble profession abo khai belek hato engkang te sanam sonta brother tabu India was ang khanau je doctor ni shortage tongo gen sab saka je workload dongo hingke nang as a doctor nang aba expect da kai future of phanta phane ta logo phana je ta cha kam ka doctor distribution thang jate boni mane personal side bo jate saving thang family life bro hingka abon bagi boda je over stress mai boda je tak violence rong mani doctor nu upor je violence ngo public by hata fai rong layo o incident bari tong phe Tripura nuk jago hingka nang aboni te sono kisa address khai sadi brother yes definitely ang hope khayo je future ro tesa o shortage rok je sang tak problem face khai tong mar obro komi wan government bo
recruitment na haro jora jora wa hingkai yes abo with time abo to changing nai with time kaham din bo phainai amhai tabo bo hamya din ya bahai samaya kaham din bo phainai and violence ni hingke tabok doctor buzakha patient ni bororok bai family members rok bai buzakha refirik jaka abo kai common news se abo sankana ngui dong nga abo ni kaisa reason hingke sengthajing salai mani ডক্টর পেশেন্ট কমিউনিকেশন গ্যাপ गोबां अनेक समायाव तामं जे डक्टर बो कुनु ख्लाइमै आङै थाङो पेशेन्ट अनेक सिरियास ओंगै थाङो ओंखाय पाइति पाइतियो Man last stage ro सफायखाय जेफ्रो हस्पिटल सफाय ओंखाय डक्टर बो कुनु ख्लाइमै आङै थाङो ओंखाय पेशेन्ट बो बरक आबो कायसा जों जखन बरक सिन हेल्थ नि कुनु sini health ba sini nok ni borok close borok kunung khakai sing kintu emotion sini ekdom ongkong ngai thang sing control khaime ngai thang engkai abai situation rogo engkai borok bo baksa saimia bujia oi abo ngai thang je doctor se abo hai bo kaham ke naya ba gisi abo hai ngai thang engkai omo most cases omo hayata je o gap tangmani Abon reason main reason borok bo onek somoi saimi ang thango je borte kisa sekang tubuna nangmani hospital lo tekisa sekang tubu khe maybe ngoi mangkhamo engkai abo hai engkai communication ni gap ni bagai doctor bo se explain khainani time mai angai thang abo hai so surungai thang borok bonani abo hai because abo onek sensitive ko abo ni bagai ang wancho bota hati hai Gamra dang takisa of the syllabus ekisa question sana mu songka song joton sika je 2020 wa covid hit khaika songna nga joton sai norok se warrior rok ba norok no pula to manjang ne rok norok no pula defense khaina rok songna ko pura medical fraternity ni borok khub mane hard work khaikya plus kama hardship borok face khaikya yes ultimately change ta sam take overall hai na medical ni jing koro Engke nang experience sama nang sono kia share kai mono plus medical fraternity borok bhake wan suka bono plus abatam lesson rakha sengna as a society plus as a non professional bota aw ani personal experience ang sawana covid jefro 2020 afro to buila phai pro ani hingkai to ang internship siko afrang pasa payako ang student siko internship ang khlai tongo hingkai afro internship hingkai nang saidaman saimia but internship hingkai nang MBBS pai 1 year ma khlayo ta internship hingkai abo hingkai nang under ni senior nang samong ma khainai but samong ke nang pura no ma khlainai everything night duty ni patient handling ro joto no nang apur ke real world ni samong abo hai kaisa experience ro ta hingkai covid 5 pro ani khe to internship choli tongo afro 2020 ang muito mano 2020 February ke ba March abai first patient Tripura manjago covid okay afro to puila afro sengke bo wan choya je mo hai ngan nai je omo just kaja katal disease phataro manja khapa mo hai khapa viral disease abai cholo hai saskostonga abai ni cheng wan su olokhe jekpuru sengno kha WHO ni theke abo pandemic nei announce khaireka borok afro ke kisa serious ke na khata okay tokhon afro buji mayang tongmani je abo tamong no ba tamong bobo hai because abo kun dino age nya ko seng to experience bo khaya go abo okay government mo declare khaireka lockdown seng sinai pu flight to choli lia fo flight ni borok phaina hinga test ma khaina abo haing thanga hinga abo haing khaje afro hospital of patient ekdom kom ngai thanga patient because afro kaisa instruction nga je patient belai serious hinga no hospital admit khaina haya gai admit khlaya so that borok contaminate tang thung tesha covid patient phaiga kai
te khoroksa patient ni te khoroksa ongo tang thong nai abai bo ongkha e belai no kirma singja tongmani sing je healthcare workers rong ni bagi to afro tam sanai ibang hemen ta nightmare haite e nightmare hai abo first line no to sing no tongmani je doctor pula tongmani kai kaise kirimani hai afro ekdom plus paya tengma doctor bu thikya pro India ni tamung nai abo amuni treatment tamo treatment aboni vaccination to tong ba prevention tamo aboni kaisa jotono kiri laisa kafro kuno bujimaya ke bujimaya even the senior doctors senior authority senior government ni authority ro jotono aba hai kaisa bujimaya ngai jongota aba hai face henkai onek kosto tongmani afro kirimani toino abo duty ma khlaiga sang jotono tei kaisa henkai to not only doctors ang feel khayo je general public normal public ro belai no cost ong kabang ma business khaine rok business correct je sini daily worker rok borok samong je mali afro financially onek burden kha onek sana thangai as a whole jotono suffer khaiga jotono a problem no face khaiga correct henkai to tabu to pai thanga amo so kaisa the human civilization to bono challenges so overcome overcome khaimang ka mana abo kaise prove bor khaje sang borok human doctor jo sang thansa kun samung haige sang overcome khaiman abai ma tongtang kai sang abono to lesson hisaba kaisa mangkha je amo haibong ngai mano onko hai tasha human sati sang chiwan tabu je thini bisingo jara pori tonai ro jara preparation nai tonai ro doctor ngani waso tonai ro jori nang bongna kok kasano mo songkata nang tam sanai borok bike reading na nang sak o field to finance sakang o professional finance sakang ang sanai tabuk je katal habnai ba katal NEET clear khane rok MBBS pornani habnai ro je omo nang exam clear khai habka omo sigya tabu seni ni real journey starting nai do abo tabu seni ni real journey starting nai tabu seni ni chengo nini journey ganang jokhon nini MBBS pai job khainai abo bonang ang ani advice tongai je nang everything glamorous ya real world kisa different nang flaws tong sini system rogo onek kisu sang change nango fiaba nang abono borok nang blame ta khaidi je nangsi change angdi system nangsi change khaidi amono abo hai henkai tei onek সময়ও nang hospital ni samung khibibo nang field ni samung ma khainai bisi ma khainai abo hai kabang problem face khainai abo hai ta mentally ready tongde but ang kemno demotivate khaya abo it's a part of journey abo ngong nai nang bridge je tongmani sing communication bridge ni kok salai mani abo rong nang a gap no comedy di amorok belek kanto no tabuk brother nung to doctor abon logle nung ta ta basai bo tai na kaisa babu bo kaisa busla bo kata khoroksa doctor ni day to day life tam ro solida mane nung baiki abono jatono nung nin priorities rong baga nung manage khai abo ke sai khenalti abo to tamlo doctor to ni stethoscope thebai tong machine doctor yana nung to nin to kama size tong abo a side ke sama sai khena tam bahai ro as a doctor as a government employee ang ani samung to ani duty ba ani samung to ang khlai no tongo ang ani duty time ang duty khlai tongo inke family as a family man bo aro bani responsibility tongo inke ani partner to onek supportive for example onek shomoy duty ni bagai ani partner sama sawo je जों khana beranga thanglainai oro plan khaiga omo hai thanglainai जों baumti khainai onek shomoy abo khaime angai thango duty ni bagai duty sik ang khana thangma nong duty to kun thikri na jisron phaimano sam kun thikri jisron phaimano kai anytime ngong mano ringjagai mano hangkai ani partner to supportive abugi nang abo khlai mano ta ang mahano hangkai abo easy ya but yes ang manage khayo ang sawo je an duty dong abo hai जों kana thangmangla yes okay no issue जों jefro
jora mano afro khlayo hingkai sing ani duty fro duty khlayo ani je fro time mano afro sing family time enjoy khayo ba dolrok bai sing time spend khayo abo balance kaisa ma khlayo da Belai nang mana hima dong tamale doctor bo sudo bo borok le na bini emotional side bo sang an bote sang bono bo satisfied khai nang uta nang belai kang ko saga brother kang tabo tekhe sang namu sumaka tabo sin society ni kasi sosme expectation dong korok doctor ni ya ka zara doctor ni pore na hani wan sotong rong poro bota ko expectation dong no baike nang ruzui baike tei duli tong man plus zara ngai rok bota future doctor rok man borok baike rogo saksang no ready khaiman jate borok especially sin society ro sang doctor takon shortage takon sin ti prasa doctor takon bang humpano higher education nai takon asa kariku nge o je expectation nong no baike nang nahar abo nong positively tan nahar na baike nahar no ang definitely positively kan naharo tei ang kisa expectation mo tongo ani borok sini borok no je borok sini tiprasa area rogo gari borok jaga rogo amti rogo tesa samung khlai tung nei ang expect khlaio ta future robo tabo bo kwbangma khai tongo abo haike no hazal hazalo thangai posting hazal bisingo abo haike hingkai abo haike je upcoming generation bo tesa motivate manota je o sini senior rok sini darasong borok khlaiga hingkai singbo ma khlainai sing khaiyaga tesa bo khainai abo haike sa ani bo expectation kisa tongo hingkai nahar mung to ani positive no je ang hope khayo je khainai abo borok sini future ngko bo ngate ise brother ngate ang non song siwan kamti doctor rok bura to jare muse phon doctor thaka arom di bota doctor khai tongo hen bo bini je patient ta phon alka tomaro ge bo to bini ok pungui tong na ok khui tong na ta phon jodi os kaisa side bo jodi satisfied khai bi ang kata damti doctor rok to tong ge jodi tongi bo jade future am te ingyang na te pana ultimately ang sanam musung ke career je choose khai mati bota musa important ta ang rom yang doctor na musung sure nang doctor thang di phiang doctor na musung ya ang doctor ri hoja ka abo herok tang thang abon moi nang kaisa kok kasar te brother yes nang abo hai tongo am hai borok bo tongo kwbangma borok je musung ya tutui phano thangka doctor abo hai bo tongo je bini dream alada tongmani je fiaba je dream tongnai borok bongi dream bo follow khayo nang je hamjangmani manai no nang time kari phano nang kari nai abo to priority basis nang kari nai nang time manage khai nang kari nai abo hai khlai tongo hingkai dream ni jeta nang samani hingkai yes nang je nini imang no nang follow khai di amono no ani suggestion tongnai nang je musung ya khai nang ta khlai di because nang je samung no nang musungui khlai mani abo nang tebo kaham ke khlai manai je nang khlai na musung ya oi nang je samung khai dong ha ni musung ma kha alada se hingka nang mano motivation mangala kete motivation maybe nang aro asak ngi phone nang mano ngai phone mano abo dang tabok tam ni sa nai abo je borok ni pura depend khainai abo just an opinion ani kaisa nang ta brother sanam musung ke nang to doctor abo to din profession abo sanam salute bo roi pano nini bo side hobbies tongo ang saimon nang agi music khabarok krangja nini band of tongma nagi nga tabo nang doctor ma porebo baike nang nini musung maro alka hobbies rok nang baike no tapon connect khai tongko kia sakin nanti au plus abo besang nang au je ani samung to je chakri to khlai no tongwang je fro time mano ang iko ani family time pore ani friend circle bai ani je dol rok bai time aboni pore je iko music aboro joto na ang manage khlai no ma khlaio ta music to ang agi ni simi no hamjago tabok bo hamjago guitar rok ang tamo ani je fro time mano ang even ani posting jagao bang joto na guitar rok tamo bang aro gana gini je cherai rok ko ekjon ang guitar rok bo phorenggo okay nice hingkai tabo phano ang ani je hamjangmani music abo khai tang khibia haipano as a side hobby ang abo je fro time mano afrang ko time spend khlayo ta tang bro no sanam musung ka tabo rom le sino podcast jodi
কেউ নাই তংখা যে ডক্টর নামু সংনাই প্লাস যারা ডক্টর পড়ি থানাই তাবরং ন তাবুক যে পড়ি থানাই রক্তা নংসে জুনিয়র কে নং বং তাম কক কসার নাই তাম এডভাইস নাই লাইফ লেসন মানতা पुइलानो कन्ग्रेचुलेसन्स जे निट क्लियर खाइ एमबिबिएस ताबो कताल हाबनाय मोनाय संग तै जारा प्रिपेयर खाइ दं न बंनो अल द बेस्ट नरकनि थेके आनि काइसानो सजेशन बा एडभाइस दंनाय जे नरक नट ओनलि थियोरी नट ओनलि निनि परा निं कम्युनिकेशन स्किल सबसे इम्पोर्टेन्ट आबो नों जाते नों ताबुंनि सिमिनो किसा किसा प्रिपेयर खायै बा डेभलप खायै निनि इको दल रंनि बिसिंतै आमा बाबुनि अकरा जाकरा रंनि बिसिंतै नोंआबो डेभलप खायै खालायदि आमाहाय ओंके जेसक नोंआबो खालायनाय आसंनो नों उलो लाइफआव कम्फर्टेबल आबानि पर्सनल सजेशन तै एडभाइस बेले खा तो सेम आबाहाय न ताबुक पेरेंट्स रंग सिन सोसाइटी नि बर रंग नों ताम कक कसाना मुसं माने डॉक्टर नि प्रति बंग जे थिंकिंग प्लस बंग सराय रंग बर जे मुसं माने खायनानि आबनि न तयै नों ताम सानाम सम सोसाइटी नि फ्रॉम सोसाइटी नों ताम एक्सपेक्ट खाय एज अ डॉक्टर फ्रॉम सोसाइटी तो एक्सपेक्ट खायो जे नों फर्स्ट अफ ऑल निनि चेराय जदि डॉक्टर अंगना मुसंया गाय नों बनो ताखलायदि फोर्स ताखलायदि फियाबा सिनि चेराय रंग बा यंगर जनरेशन बा सानानि मुसंग जे निनि पेरेंट्स जदि नोनो अबाहाय खालायदि हिंगाय नों बंनि वानसुमो किसाना हारदि आबो तो पर्सन टू पर्सन वेरी खायनाय फैमिली टू फैमिली वेरी खायनाय आबो तो आनि कुनो उनको करै अथॉरिटी करै जे अबाहाय न राइट आंसर नै आं सानानि कुनो अथॉरिटी करै नरक फियाबा नरक नंनि पेरेंट्स नि ब्लेसिंग्स नाहारै न नरक सामं खालायदि नट बंनि एगेंस्ट थांगै आबो आं साना मुसं ब्रदर के साना मुसं मा के ताउ सिन सोसाइटी सक्सेस न अलरेडी प्रीडिफाइन खायपियो आबो के सक्सेस हाई के सक्सेस अंगे आबो न तै नों ताम साना मुसं माने सक्सेस ओनली डॉक्टर मसिम सक्सेस अंग या हेड ना कमा फील्ड दंगो कमा एवेन्यूज दंगो कमा सामं खायबो नों सक्सेस अंग मानो कन आबो न किसे एड खायसारि सिन सोसाइटी नि बागे कैसे मैसेज होदि माने नरक सक्सेस नट डिफाइन खायमानि आबो सादा साया नों ताम साना मुसं सक्सेस नि इको नों साइरेका आबो तो सक्सेस जे डॉक्टर रंग हाके न सक्सेसफुल बरगया बो जे अमाय इंजीनियर रंग थांगा बा टीसीएस ऑफिसर रंग थांगा आबो हाय हिंके न सक्सेस आबो या सक्सेस नि डेफिनेशन तो वेरी खायो नों बरक नि बरक जतो बरक सेम या असंग जारो ओंकै जतो फैमिली बो सेम या जतो माइंडसेट बो सेम या डिफरेंट बरक नि डिफरेंट सक्सेस बिनि आलादा तंनाय नों सक्सेस न निनि सक्सेस निनि बागै तामो आबोसे नों मानाय दंनाय नों आबाय very strong point brother katte kisa sana musuka pa out of curiosity tangsang sibana as a doctor nang matai no believe da khai jodi khai kyang ke nang nini life bo kaise matai ni busuk ya kaise faith ni busuk contribution tong khai ma tong nini life journey bo yes ang doctor fan ang believe khayo sini higher power na believe khayo ang omahay religion नै आं सालिया but yes आं believe खायो जे there is a god जोंनो जतनो नाय दङ सिनि बागै गाहाम हामिया बंग खलाय दङ because अनेक समय जों आं सिमिया जत बरं न जों एमन सिचुएशन खलाय थाङो जे oh god help me आनो किसा नायख्लायदि correct नङानो नायख्लायलिया दा आबो हाय नै मा हानो ओंखाय yes I believe in god tahu paithang ni sumung brother ni bagai nge ang nono koini brother je sin podcast nai tong nai ro sini kangma amsai ni bororo kangma dofani borok nai tong sina bono gnung bong no as a doctor as a diprasa nang kok kasardi ani kok kachar mungkha bono je khoroksa no jotono hamjak laithung kebno tanasel laithung kotor chikon hnoi kebo krei je bo mahay chakri khayo bo mahay samung tang amtui kebo ta naithung mane kebo no judge ta khaitong jotono borok jotono saman ओंखाय hamjak laina bongthung kebno nasil laimani abo haya je bo pono bomtui jatni bomtui kok sau bo sini kok maya sini kok saya bo onyo rokom abo hairok tang laithung jotono
जों as a community as a जों together जों जथन' सामख्लायनांथों हामजालायनांथों ओंके दै सिनि आमाखै मेडिकेलनि दै साइजआवनो जे सिनि पारा बिसिं रग सिनि तिब्रासा बसंनि बर' रक सिनि बुकुं बारा बर' रक जे हामिया जायांखाय मोताय रग ता थांथों मोताय नायजोंना रग असायना रग ता थांथों बर' हस्पिटालाव तुबुथों तांगे हिंगे अनेक समय आबो सामुंसे खाया कोन डिफरेंस या वाइसे इशु नुगो जे नॉर्मल है न कंग्राय वायरल डिजीज कॉमन कोल्ड किसा कंग्राय इनखा एक सप्ताह लुमखा हिंगा आबो किसा पैरासिटामल चावै within 7 to 10 days abo bini nije no bo thangpai because abo viral nga boro wan sugo boro mataina ro thangise hamo doctor na ro thangai o puila salnai thangpai ka amo hamlia amo sung matayo thangise hamchu amti rok ta wan sotong nang saimia hangai nang anytime doctor hospital ro thangai sungdi respectfully nang sungdi because abo ni right boro ni right abo nang jani tamo roging ka tamong ka abo nang sungi mano hangai abo no ani kaisa message tongai sin boro je boro rok sini jotono hamjak laitung kebo no ta nasil laitung abai Very powerful kok saka brother ngang bonno hain hai ani podcast fine bagi non taja hambaya paro nangan invitation no yasage ni zora kesep ni bising tifano sung to appointment doi mala liya ke age sakang ma khain tamone sanga episode haban ni ani khorni time milia bagi sing khemele haban finally sung malai khali mang kam yang khak sang kha temra donang best wishes tongnai nangni feel to nangte kusugo kadi as a doctor as a human being as a husband as a son as a father tebon nang ni lai bon teb evolve pung de kaham ni phasingo ngko kok sawina sang o episode no mathak lai sion brother hambai ano invite khema bagai hambai no paifle hambai naro paithak jora khalogai sina episode by kereng tomani bagai aw ang poito khlayo norok tini sina episode staimani yagulo norok kabang ma srung itlang kana hane especially sini sikli rok jara doctor jara medical jara medicine line of pornani wansu tonai rok ni bagai ang poito khlayo belai no episodes useful kana hane engka ang haino no koifinai ang fainai hati bar rogobo abai kana katal topic tuwi katal guest no tuwi nong basang faitongo kanong nang thang kok no shanai let's listen learn and grow together hambai